shopping elektrik ke jing sam umbam umdi ki community hall ki yo ke internet bat ki mobile telephone network. Ya kapisa ba shipho klor tengka an penlut na kebenta kawai ke model village. Kani ke project kan banjur halor ke jingkiu ke imlang salang bat kayo ke kod jong kinong song snong. On pelat jingmut kerpang ru halor karep karyang kakam rijingri ke jing hikai hakikam beper kenang ban kentiu kinong song snong. Katunat tribal welfare da ke jingirap ki bor penyat district bat subdivision kan pentre kani ke project kabatmu ban kentiu ya kitrai muluk. Ka Sarkar Assam kan rakhe ke singi yo lut kari hakurukom ke bi isyong kun. La shimikilat hakeleng ke jela ban rakhe ya ke singi yo lut kari leng baki program ban penlong hakilai singi. Ya ki jing ko beper ki program tenrai ki jing pen ko buram ki jing pen ko chnong bat kiwe on penlong hakini kilai singi. Ka office jong katrat information bat broadcasting ka Bahag Guwahati kan penlong ya ka cultural program ha ka janmet jong ka khatsau terik menta ubnai. Menteri Rang Ba Kejelau Sarbanan Sonowal un penher ka lama lairong jongkari ha kanong ba Guwahati ha ka khatsan terik. Kat ba kiwe ki menteri ken penher ya ka lama lairong ha kiwe pat ki district. Ya ka jing pahararu la perkeng bah ha Kejela berokawai hadin balayo kubor ba kawai ke kenhun leno kalarung bean na Myanmar sha Kejela. Presiden Kari Ramnath Kovind ulai ke jing menjur ya ke Jammu and Kashmir Reorganization Act 2000 khat kendai. Ya ke jing pentip lengba ke gadget ha ke baidai bat kani lapan mi dek tenat law bat justice. Ka parlimen kala menjur ya ke bil ha ke dorbar ke badang syudap. Kani ke Jammu and Kashmir Reorganization Act 2000 khat kendai ketemu ban penlong ya ke Jammu bat Kashmir ka Union Territory ke Bandon ya ke kenhun sensyar. Bat ke Ladakh ka Union Territory ke ban Omdon ya ke kenhun sensyar. Kat kum ka jing pentip na ketenat korbari ke Sarkar Pedeng kini ki arteli ki Union Territory batamai kindon bat trei kamno na duk ka laipuwe terik urisau mentah kesnem. Ha Jammu bat Kashmir ka jinglong jingman kalanang khambha hanin gesngi ha ka balasaki ye ka jingyat ki kali ha Srinagar bat ki brew ki lalet shaki ATM bansai pisa na ka bentak jingle niam it. Ha Jammu division ya ka kendon chispa sa pusau la wengno na ki santli ki district bat ya ka curfew la wengno ha ka district Rajouri, Doda, Punch, Ramban bat Kishtwar. Ha kawaipat kaliang ka kenhuan National Conference kala ujor syaki yang syari bahedo hakari ka Supreme Court ban persya ek hukum u presiden halor ka artikel lais pa nyopho. Kala peteng ye kejingdawa ban pelat no ya kinong yalam kene ka kenhuan ba kenthop yo presiden jongka u Dr. Farooq Abdullah bat vice president u Omar Abdullah. Kene kedek All India Radio Shillong kabawalam syapi ya ka kubor. Please tell me a life insurance policy that has premium, good bonus, and it's trustworthy too. Wow, so many things in one policy. It's not possible. It is possible with PLI, along with government employees, now listed companies employees, and all professionals like CAs, doctors, engineers can also take advantage of PLI policies, that too with Postal Department's trust from 1884. For more information, contact your nearest post office today or log on to www.indiapost.gov.in. बिटिया की शादी मुबारक हो चाचा। आओ बेटा। एक बात बताओ चाचा, इतना सुंदर घर बना लिया, बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया और बिटिया की बढ़िया शादी के चर्चे तो सारे गांव में हो रहे हैं। ये बीच बीच में कहां से लॉटरी लगती है? बेटा आरपीएलआई की ग्राम संतोष पॉलिसी को लॉटरी ही समझो। सही समय पर 3 पॉलिसीज ले ली और अपने हिसाब से मैच्योरिटी की अवधि तय कर ली ताकि जरूरत के समय पैसों के लिए इधर उधर न देखना पड़े। आरपीएलआई की ग्राम संतोष पॉलिसी, मुनाफे का सौदा। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें। भारतीय डाक की जीवन बीमा पॉलिसी। Naga Shillong Station jong All India Radio ngene beteng biang ya ka kubor. Ya ka Motor Vehicle Amendment Bill 2000 khat khandai lawan ra adang shen ha ka Lok Sabha da Menteri Ketenat Road Transport but Highways Unitin Gadkari. Kani ka bill kan bujri no ha ka jaka ka Motor Vehicle Act khat khandai spa aprapupra ban pentikna bandan ke jingsinga nya ki surok. Kani ka bill keterwa badai ban ajing yarap kham kloy klem da siu pisah ha ki jingja accident hapo ka shikenta ya ki bala mensau banyada na ka jingyap. Nalor kani kindan ki weki beru ki jingkala na ka benta ka jingsingan ha ki surok.
Kawai keseng kalau penlong ya kejingyat patba cek office jong ka National Register of Citizens ha Guwahati bandawa ya kejing penrung kerteng ya kinong shnong klem kano kejing bakla. Kat ba kawai pat keseng ki kena apule kelapen pawe kejing persya baki kenhun pat ki sya leben ha kene kejing penrung kerteng badang shen. Habara ya ki plakat bat haba perta ya kijing perta ki bapersya kinong ya ki nakaseng sacetan nagarek mancha azam kila lektor syuka office u state coordinator ka National Register of Citizens da kebakeno baki kerteng jong ki babun ki menderi ki basyong bean kila rung haga draft jong ka National Register of Citizens. U Presiden ngenegaseng u Chandan Bhattacharya ula keno baki kerteng jong kumpah nrup kundai hajar ngut kinong shnong ba idon jing artatien kila rung haka National Register of Citizens. Ha Assam ka BJP kelaong ba ki Autonomous Council ken beteng ban pentrekam ki bor jong ki hapo ka 6th schedule. Unong aiktien ke BJP u Dr. Numal Momin ula kena baka Kongres kala pensa priang yaki kubor bamdai baka sokar pedeng kala banweng no ek artikel lais pa nyopuwe. Ula ong baunong yalam ke Kongres bat Menteri Rang Ba Abarim Gejela Utarun Gogoi ula syukran bamdai bahadian balaweng no ek artikel lais pa nyopo baka BJP kala ban keta saya ke 6th schedule ha Gejela Assam. Uloong bagaliang persya kala syukran ki bamshisha satya ha kabedai bat kathan chtai lam mingi. Ka Congress Working Committee hagasian kabaar kala kentu yu Rahul Gandhi ban beteng biang ya kam ko mukhle nong yalam jong kaseng. Habakran kinong pathai kubor New Delhi hinin kasngi unong aiktien kaseng Urandip Surjewala. Uloong baka Congress Working Committee kala kentu yau Rahul Gandhi banyalam megaseng namar budai ubre ubabet tam ban bat ekakam nong yalam. Unong ai kubor jengi uliat ho bau Rahul Gandhi ula kentat banlong unong yalam bahakli do bat ka Congress Working Committee pat kandang ya kren mano pat ban shimti ya kenegakam. Ka Sarkar Maharashtra kala pelachis pa San Pusau Klor Tengka Syaki District Collector bakan ai jingirap Syaki Lonat ha kejing Shlei ha kepang sepngi kejela bat ha kiwe-kiwe ki benta jong kejela. U Chief Secretary kejela Ajoy Mehta uliatho ba kawe-kawe kalong gieng kabla syakta ha kejing Shlei ha kithan nong kendong kan yo shipo hajar tengka bat kawe-kawe kalong gieng ha kejakasor kan yo khatsan hajar tengka. Unong ai kubor jengi uliatho baga distrik Kolhapur bat Sangli kidai ki besyak ta jur'e. Bat katto ko kubor kalakot agan nga step kablawan chapi nag All India Radio Shillong. Hagapor prabajing ni sob ga Delhi Station na kabenta ka kubor hagaktin Hindi, kabanbot da ka kubor hagaktin Pareng, hagapor prakat san minute. Ngipin kan mawe pi kinong ngap bah hagapor prashteng na ga station pinyo eko kubor na kathan chtai lammingi hagaktin Pareng. Sengopaban ab menta yaki kubor ke Chapi na Delhi. Kapor menta kala jandap artat praduna san minute.